Ke o dumedisa ngwaneso hape ka lebitso le matla la morena rona Jesu Kriste. Ke nna Daniel Rantle, ke betsa ke kena le wena thutong ya letsatsi la kajeno moo re ithutang ka lentswe la Modimo. Empa kgetlong lena re betse re tswella pele hape ho ithuta bukeng ya Mareka kgaolo ya 5 temana ya 1 ho isa temana ya 20. Thuto ya rona kajeno itshetlehile ka Mareka kgaolo ya 5 temana ya 1 ho isa temana ya 20. Eo ke o kopang haholo ngwaneso hore o go hlobeng ke e bale a go e bale. Thuto ya kajeno ke ya 35. Mme thuto ya kajeno lena mo re buang ka phodiso ya monna ya hlaha, kgerasini. Ba bang ba ka re kgerasini, ba bang ba ka re Gadara. Empa re bua ka phodiso ya monna ya hlaha. Wa tseba motho ya lebelete eo ho mmakatsweng hona hobane motho o na le lebelete ha kana motho ya hlaha, phodiso ya monna ya hlaha. Mme ke tla rata go thuto ya kajeno lena haholo re o bontshe re etse ka mokgwa wa pali, re rutane ka pali, ka mokgwa wa pali. E tle re nako eo ke kenang ho ditemana ka botsona, tseba tikoloho hantle hore na tikoloho ena eo ditaba tsena di hlahang teng ke tikoloho e jwang, mme boemo bofe kapa bofe bo re bo bonang mona bo etsahala ka tlasa boemo ba mofuta ofeng bo hlahiswang ke Bibele mona. E leng hore ke tla o kopa hore o nke nako ya hao hore o bale kgaolo ena ya 5 temana ya 1 ho isa temana ya 20 bukeng ena ya Mareka. Ke leboha ngwaneso. Wa hopola hore thutong ya ka ya 30 ya 34 re utlwile ha Jesu a re tsheleleng mosewane, a re tsheleleng mose. Ke temana eo e ileng ga e fumana hore ho temana 35 kgaolong ya 4, a re tsheleleng mose. Mme Jesu o na hlile a batla ho ya ka mose ho Galileya, ka mose ho lewatle leo ba leng ho lona ile la Galileya, mme ka mose moo e ne le sebakeng sa Gerasene. Gerasene e ka kitse o ka e bitsa Gadara, ba bang ba Gadara, ba bang ba tla ga Gerasene. Hona mona Bibeleng ya phetollo ena ya kgale ya Sesotho ke Gerasene. Sepheo sa hae hantle e ne e le hobane a tloha a qeta ho etsa thuto e kgolo ya e entseng mona ha le lewatleng, mme jwale o ne le ka morao thuto eo a batla hore ka o iphomola hanyanenyana, a ka o iphomotsa hanyanenyana, a ka o ikhutsa. Mono o sebeditse haholo, mme ho ntso hlokahala hore ka phomola hanyanenyana. Ke mo anang a ruta thuto ka setshwantsho sa mojadi, mme a bile a se hlalosa hore na o bolela eng. Ke a tshepa hore wa hopola hore hape hore hang ho ba qalelle ka leeto leo, ha tloa metsi mono, leeto leo la metsi ho ile ha tswa sefefo. Wa hopola na ke sefefo se jwang se ileng sa tsoha se mo hlasela, se ba hlasela hang ha ba re ha qeta hore ha re tshelele mosewane, mme ha ba qala ba tloa fela eba ho so bohle ba kena ka hara sefefo seo. Maqhubu a ile a qalella hore ebe maqhubu ka morao fela hore ba tlohe fela, maqhubu ile ba maqhubu. Metsi ana kena ka sekepeng ho neng ho bonahala hore sekepe sena se tla nwela neng kapa neng. Mme wa hopola hore ho fihlela barutwa ba Jesu ba ile ba re ho yena, ana ha se letho ho wena na ha re dimela na. E leng hore ho ne ho fihletse moo ba nahana hore Jesu o a ba lebala, mme seo re se elelletsweng mono thutong eo re la ra fumana hore Jesu o ile a tsoha, mme itse ba tsoha
ya ba wa se kgalemela moya woo, mme hang ke ha moya ono o timela o fela ho hang o thola, mme leeto la sekepe la tswela pele tlasa kgutso e makatsang. Taba ena e o fa selelekela sa ho tloha ha tloha mane a tsa ruta teng ho kena metsing ana ho feta thutong ena ilang ka feta ho yona ena ya kgutliso ya sefefo. Jwale re kena mothating ona mo re yang ho sehloho sena sa rona se re reng phodiso ya monna ya hlaha kgaraseng. Palo ena eo e bonang ho Mareka kgaolo ya 5 temana ya 1 ho isa temana ya 20 e simolla ka ho kena hwa Jesu kgaraseng tikolohong e ka borwa ho lewatle kapa e ka borwa ho lewatle la Galileya. Mme tikolo eo e ka borwa ho Galileya ebile ke botjhabela ho noka ya Jordan, sebakeng sa motse o bakgereki ba ileng ba o bitsa Decapolis. Mona e ne le ka botjhabela ho Galileya le Samaria. E ntle e lokile taba ena hore o tseba hantle mo ntho ena e ne etsela hona teng moo ho neng ho sebetsa teng moo. Mme jwale Kgarasene ha o le moo, Kgarasene ke sebaka se haufi le lewatle la Galileya. Mme jwale hona ho etsa hore re ka tseba hore jwale re fihle re utlwe temana ena e qalang mono, re ke re e bale ha re nke temana eo e qalang kgaolong ena ya 5. Yaba o fihla Kgarasene mosewane wa lewatle naheng ya Kgarasene. Yaba Jesu o fihla Kgarasene mosewane wa lewatle naheng eo ya Kgarasene. A re a sa tswa sekepaneng, motho ya nang le moya o ditshila ya tswang mabitleng a phakisa a mo kgahlametsa. Se bonweng ka mahlo ke batho ba boletseng taba ena, se bonweng mothong ena e ne le bohlaha bo makatsang. O na le hlaha e le ka nnete. O na phela ka hara sebaka sa mabitla, moo a neng a tloha teng, o na tloha ka hara mabitla, a tloha tulong ya mabitla. O ne a le hlaha, o ne a le matla, e ne le motho eo a neng a makatsa mang kapa mang ya mmona motho enwa hore na motho enwa hana ke motho a entseng jwang. Matla hae ho no ho bonahala hore matla ana hae e ka ra kgannwa ke mofuta o mong wa moya. Matla ana hae ho no bonahala hantle hore o hle o kgannwa ke mofuta o mong wa moya. Matla hae ana a ka tshwantsha le matla ane ya Samsone. Ha o ka bala buka ya Baahlodi kgaolo ya 13 ho ya kgaolong ya 16, o ka bala ka ditaba tseno tsa Samsone. Matla hae o no ka batla wa tshwantsha le ano a Samsone. Empa ntho e neng makatsa e ne le hore enwa moya o mo kgannang ha ho bonahale le moya o tswang ho Modimo. Motho enwa ha ho bonahale moya o mo kgannang o matla hakalakalo o mo kgannang ga tse taba tseno, ha ho bonahale le taba tse tswang ho Morena Modimo ho hang. Ha dule motho enwa, ha dule ka hara batho, ha dule le batho. Motho enwa o dula mabitleng, ha o motho ya ka mo tshwarang, ha tshwarwe, ha tshwarehe. Mohla ba entseng matsapa ohle hore ba mo tshware, ho no lokela hore a tlangwe ka diketane. Ha ka ba atleha ho mo tshwara, ba mo tlama ka diketane tsa ditshepe,
mme mohla ba entseng taba eo fela jwalo ke mohla a tla di roba, a di robe pontsheng ya bona, a di robe jwalo fela hobane a ena le matla ao. O tla di roba pontsheng mohla ba reng ba leketse ba entse taba tsela, a di kgaole matsohong a hae le maotong a hae, a di tlose dintho tsona tseo tse mo tlammeng. Bane e ne ekare ba dumela hore jwale ba mo fasitse ka ditshepe tse thata tse matla ka nako bana ba gatjhe ka jeko lena re mo tlamme ka ditshepe tse bima tse matla. E re ha ba re he ba mo fumana a lebitse mono a ntse a ditula di be di kgaohe. Ke motho ya jwalo ehlile mo Gerasene ho ne ho ena le mafika a maholo le maralla a batlang a pota motse wo wa Gerasene. Mafikeng ao ho ne ho petsotswe mafika na petsotswe, mme ho entswe mabitla a mangata, e le mabitla a mangata a tjhekilweng lejweng la lesehlwa hona moo. E le mabitla a mangata mona bakeng sona sena. Batho ba neng ba hana ditaelo, ba sa mamele melao lapeng, malapeng a bo bona kwana bana ba balehela mona. Batho ba neng ba tlotse melao, ba tlotsa melao, kapa batho ba nang le botoutu ba itseng bana ba dula hona mona. Moprofeta Isaiah o kile a profeta ka taba e tshwanang lena. O ile ka a profeta ka tulo e tshwanang le yona ena. Mme boprofeta ba hae re bo bona ho Isaiah kgaolo ya 65 temana ya 4. Boprofeteng ba hae o re ba dulang mabitleng, mme ba hlola mahaheng, ba jang nama ya dikolobe, ba tlatsa mekete ya bona ka dijo tse manyala. Ke moprofeta Isaiah ha bua ka tulo ka boemo bo tshwanang le bona bo qetang ho bolela hore ho no le jwang. Ho dumela hore boprofeta ba Isaiah bo ne bo supa ruri se bonahalang mona mo Gerasene. Sona sena se ke buang ka sona e kare ke sona se moprofeta Isaiah nang a bua ka sona. Ho bonahala hore moya wo e ne le moya o ditshila, mme ntho e makatsang moya ono o ile wa tseba Jesu, le hore o mmolele hore ke mora wa Modimo, le hore jwale o a hlokomela moya ono hore bokamoso ba ona bo lerotho. O bile wa hlokomela hore bokamoso ba ona bo lerotho ha ile mona Jesu a se a le teng. Taba ena o e bona ho temana ya bosupa, mo e reng taba ya ka le wena ke Jesu mora Modimo o moholoholo. Taba ya ka le wena ke Jesu mora Modimo o moholoholo. A bile a tswela pele a re ke o antsha ka Modimo hore o seke wa ntlhokofatsa. Wena mmuhi, wena mmoledi, wena moreri, wena moefankgedi, wa bona hore moya o ditshila o jwang? Wa bona hore moya o ditshila o tseba Jesu, o tseba Jesu hantle ntle le ho feta batho
ka nako eo ha o bonahale batho ba ne ba tseba hore na Jesu hantle ke mang. Fela moya ono o neng o le ho motho eno, o ne o le ho monna eno o tseba Jesu ka sebele. Sebaka sena sa Gerasene baahi ba sona e ne e se Bajude ho hang, ho no sena lelapa la Mojude bakeng seno kaofela sona, empa e ne le sebaka se hahilweng ke baditjhaba. Ho ne ho se Mojude le a mong ya hahileng moo, mme batho ba mono ke batho ba neng ba ruile haholo dikolobe. Haeba Bajude ba ne ba le teng, no ke ka utlwa ho bua ka boteng ba dikolobe moo ho ya ka melao ya bona. Ha Jesu a kena ka hara motse oo wa Gerasene, o ile a kgahlametswa jwalo ka motho enwa ya hlaha, a kgahlametswa jwalo ke motho enwa ya hlaha. O bonwe ha tloha mabitleng mane a bona Jesu, yaba o wa letipa wa matha, o kgahlametsa Jesu. Se etsahetseng ke hore ka ha o na tsejwa motho eo ngotseng tikolohong yana ene, badisana ba neng ba disitse mohlape wa difariki wa dikolobe, le bona ba matha ba ile ho bona hore na ho tlang ho etsahala ke ofeng ha enwa eo ba mo tsebang e le monna ya hlaha jwale ke enwa ile kopana le monna wa moeti ya kenang ka hara motse wa bona. Ho tla etsahala eng? E ne le potso eo ba nang le yona hore na ho tla etsahala ke eng? Ba ne ba batla ho bona ho tlang ho etsahala hore na ke ofe ha ele mona ho kena motho enwa ya keneng, ho keneng ha hae ebile jwale kgahlametso kena motho yona eno. Ba motho eo ya hlotseng motseng mona ke ena mathela ntate yane ya kenang motseng, monna yana wa moeti ya kenang motseng mona wa Gerasene. Re bona na ho tla etsahala jwang. A mathela ho yena, ba mmona ha a fihla mona temana ya botshelela e re a mo kgumamela. Ha re ya puong ya se Kgeriki re batlisisa lentswe lena mona, ha re fumane hakalo hore re ka re ke ho kgumamela. E ka nna ba mohlomong motho bona jwalo, empa hantle o itihile, a itiela maotong a Jesu. Ha re ba shebe temana ya borobedi le temana ya borobong, hobane Jesu o na re ho yena, tswa mothong eo moya o ditshila, tswa mothong eo moya o ditshila. Jesu a botsa a re, lebitso la hao mang? Wa araba wa re ho yena, lebitso la ka ke Legione, hobane re bangata. Wena moruti wa heso, moreri, wena mmoledi, wena moefakgedi, wena mmuhi ya buhileng thuto ya letsatsi la kajeno, ya mametseng thuto ena le ho boha ditaba tsena. Monna enwa o hanne ka lebitso la hae, o hanne o fana ka lebitso la hae. Ha Jesu a re na o mang, o na tshwanetse ho mmolela lebitso la hae hore lebitso la ka ke Nyeo, empa o hanne o mmolela lebitso la hae, a beha lebitso la ke ba boiphapanyo, lebitso la boiphapanyo. Hantlentle se ne se dumela ke hore ke go tumelo neng e le mo tikolong yana eno, ke hore hohle ke kgwa le hore rona ntse re dumela jwalo hore motho ha o fana ka lebitso la hao, o etsa hore motho enwa a kgone ho ba le matla hodima hao.
ehlile ntho eo ne le yene ya tileng haholo ho yena hore ha ile monga ka mfa motho enwa ka mo fa lebitso la hae laka o tla ba le matla hodima haka hoba ke mo ne lebitso la ka. Ha ile hantle ntle ho ntse ho le jwalo, lebitso la motho le na le matla. Ha o bala Johane kgaolong ya 14 temana 13 o re mme tsohle, Jesu re mme tsohle tse le tla di kopa ka lebitso la ka ke tla di etsa. Tseo le tla di kopa ka lebitso la ka ke tla di etsa, hore ntate a tlotliswe ka mora. Seo motho enwa yena monna enwa a neng a sa sebe ke hore Jesu o na le matla a ho mo fodisa, o na le matla a ho mo fodisa a sa bolellwa le lebitso la hae. O tla mo fodisa, o tla ba le matla a ho mo fodisa a sa mo bolella lebitso la hae hore na ke mang. Empa motho ha a ikgakanya, a iphapanya, a ikgakanya le seo a mo nea lebitso le seng lona, a ba mmolella re lebitso la ka ke Lekgione hobane re bangata. Lekgione ke lebotho, legion. Lekgione ke lebotho la sesole sa naha ya Roma, se entsweng ka masole a 5,000. Seo a se bolelang mona ke hore mona mo a leng teng o dikelello di ngata. Ha phekgolwa ka nqena, ha phekgolwa kelellong ena, ho kena kelello ena. Ha re o tshwere ena taba, o kena tabeng ena. Ha o re o tabeng ena, o se a le kelellong e nngwe. Ke Lekgione hobane re bangata. Hana motho ya tjena o thusa jwang? Motho ya tjena o thusa jwang na? Wena moruti wa heso, moreri wa heso, mmoledi, moefankgedi le wena mametseng thuto ena. Ha o elellwa motho eo sa boneng taba tsa hae hantle, tseo elellwang hore moya o mo nkela ka nqena, motho ya jwalo o tsebe hore o hloka thuso ya hao. Motho eno o hloka thuso ya hao. Thuso eo o tshwanetse o metsa yona ke hore wena o lemohe hore moya o mo hlasetse. Motho eno ha mong ho hang, motho eno o hlasetswe ke moya, mme moya ono o teng ya nang le matla o hlola ke Jesu. Mo boemong bo jwalo ho hlokahala matla a Jesu. Ho hlokahala matla a Jesu ka sebele. Nakong eo o lokela ho mo beha matleng a Jesu. O lokela mme matleng a Jesu hore a robe matla ao a laolang motho eo. Thuso ya hae e teng ho wena. E teng ho wena hobane o na le matla a ho etsa boipiletso matleng a maholo, hore matla ao a maholo a nke taolo e leng matla a Modimo ka Jesu. Mme o etse taba tseo ka lebitso la Jesu, mora wa Modimo o phelang. Thuso e tla fumaneha. Ngwaneso, thuto ya ka tsatsi la kajeno ke kopa re felle hakana kajeno. Wa bona hore re qeta kgaolo eo, temane karolo ena re itse re tla e bala, re tla e fella ka yona. Re tla tswella pele ho fihlela temaneng ya 20 ka nako e tlang. Ngwaneso, ka ha ke batle hore re be le thuto e teleleng ka mehla le mehla, ke rata hore ke emise hona mona, mme ntumelle hore ke mpe ke re ho wena thuto ya 35 e fella mona. A re rapele. Ntate wa rona, re a leboha ntate ka thuto ena,
ke thuto morena a rona hore re bone sebaka, go fa setshwantsho sa gore re bone moo Jesu a neng a le gona teng. Go a bonahala morena Modimo wa rona ke lekgatlo leo la pele le go utlwang mareka a bolela hore jwale o hatile lefatsheng le e seng leo baahi ba teng e seng Bajute ka tsela efe kapa efe, mme meya ya mono e se le teng. Mme ntate rona re a leboha ntate, re fa thuto ena, re hlakelwe re be re bone mosebetsi wa rona ka re ho yona. Hlonofatsa mmohi ka lebitso le matla la Jesu Kriste morena wa rona, amen. Re a leboha, kgotso ya morena e be le wena, amen.